Hello ladies and gentlemen, nizere ko meze neza dukurikiranye gatanu kuri gatanu ugiye kubagezaho amakuru nk'ibisanzwe ni Kiki nshishikariza ugiye hano bwa mbere kuhakora like share na subscribe tubashe kubana gatanu kuri gatanu n'amakuru ajya kugira mu ba mbere. Amakuru tugiye kubagezaho ni amakuru avugwa mu Burundi, tunakesha ikinyamakuru cyandika hano mu Rwanda nk'igihe. Mu minsi mike kandi ishize nibwo radiyo ijwi ry'Amerika yanditse ko yavuganye n'abarundi barenga 70 bamaze hafi amezi 6 bari mu gihirahiro nyuma yo gufatirwa ku kibuga cy'indege cyo muri iki gihugu cyo muri Aziya. Kandi nk'uko byagiye bigaragara, abo barundi bemezaga ko bageze muri Filipini buri wese ku giti cye nyuma yo kumenya ko kwinjira muri iki gihugu ku barundi nta viza bisaba. Icyakora baje kwisanga batemerewe kwinjira muri Filipini nk'uko babitekerezaga, bahitamo kutemera gusubizwa mu Burundi, cyane ko benshi bavuga ko bari bahageze baturutse mu bindi bihugu. Kandi byavugwaga ko muri abo abagera kuri 50 bamaze kubazwa no gutanga amakuru ku ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR, ariko nta n'umwe urahabwa ubuhungiro. Kandi mu kiganiro umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga mu Burundi, Ines Sonia Niyubahwe, yagiranye n'ijwi ry'Amerika, yavuze ko iyi nkuru yabo bavuga ko ari abarundi bayibonye mu binyamakuru ko ntayo bari bazi, ndetse ko nta n'icyo Filipini irabitangarizaho Uburundi. Aho yagize ati uretse ko tutanemeza neza ko bose ari abarundi 100%, kandi twagerageje kureba ko twabageraho, ariko byarangiye batifuza kuba baduha nimero zabo za telefone. Uyu Sonia yagaragaje ko hakirebwa niba koko ari abarundi, kuko abavuga ikirundi bose siko ari abarundi. Aho yongera aravuga ati n'inshuti zacu bijyanye n'uko dusanzwe tubana usanga bavuga ikirundi, nta kitwemeza ko ari abarundi 100%. Amakuru twe tubafitiye nahagarukiye, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.